William Ruto lieko ni nengo mogo oseluar. Jodak e gweng' mag Gachagi e kaunti ma Kiambu seyo piny owacho ka giwacho ni onge lokruok moro amora ma giseneno e nengo mar mogo e dukni manie alworagi. Jodak go wacho ni pek mar ngima osemiyo gidak gi chan, kendo nengo gik moko ma gitiyo godo kinde ka kinde muomogi. Giseyo jatend piny kuom wacho ni nengo mar mogo oseluar ka kuom adieri to mano pok otimore nyaka sani. Na turutaga wĩra thĩinĩ wa program na nĩkĩo mũrona twĩna uniform. Maisha imekuwa magumu sana. Unga ni 180, 190, 200. Na mtu anatafuta hiyo pesa anaikosa. Ukienda kutafuta kibarua inakosa. Tukiangalia kwa duka unga iko na bei kali. 190, 200 unga ijaanguka. Ukienda kwa supermarket, ukienda kwa duka unga iko juu sana. Wengi wetu tunalala njaa. Hata asubuhi wengi wetu wajakunywa chai, wajakula lunch, wajakula chochote. Tunaomba unga iteremke chini. Haya, unga huku ni 200. Hatujagushiwa unga. Tumefinyika sana, hata kukula tunakula kibati. Tungetaka aguse unga na tungefurahia sana akiagusa unga. Ndio tuache kuinyika juu barua hakuna, kazi imekosa. Sasa tungetaka tu